I pozdrav svima ljudi, ovdje je Bambus. Dobrodošli u novu video igricu na mom kanalu. Danas igramo Surgeon Simulator 2013. Kao što vidite, igrica je malo starija, ali još uvijek je dovoljno dobra. I ovdje ćemo krenuti, znači imamo samo jednu ruku. Mi smo znači kirurg. I možemo micati sve prste na ruci, možemo ruku spuštati gore dolje i možemo ju zakretati. Tako je, ovdje imamo neku tastaturu. I sad tako, možemo svirati po njoj. Tako, imamo miš ovdje, ali to nama trenutno nije bitno. Tu nam objašnjava kontrole, jer ja sam kontrolu iskužio. Ovdje na papiru imamo operacije. Znači, idemo na prvu operaciju, da vidimo što ovdje piše. Prvo ime pacijenta je Bobby, zvaćemo ga Bobby. Operacija je heart transplantation, znači transplantacija srca i znači da još nismo obavili. I idemo ljudi, krećemo. Ova igrica će biti puno failova jer kontrole su užasne. Tako da, najprije ćemo maknuti s našeg pacijenta. Molim te, daj se makni. Tako. Daj! Tako. Da bi došli do srca moramo prvo razbiti rebra. Da vidimo šta ovdje imamo od alata. Ajde uzet ćemo ovo ovdje. Bušilicu, opa. Šta je sad? Piknuo sam se na... Fuck ljudi moji, piknuo sam se na iglu. Pokušat ću ovako, dobro je. Ajde. Joj. Znači ova igrica je puna bugova, skoro da je neigriva. I kontrole su brutalno teške. Tako da, evo ga, imamo bušilicu, evo ga, napredak. Najprije ćemo ovako izbušiti, strgati jedno rebro, drugo rebro, bravo. Da ćemo treće, joj, ovo je krvavo, opa, ajde, bravo. Znači jednu stranu sam već riješio, ne, ode je pila. Dobro, pila je tu. Tako je, vozi. Opa, ne u pluća. Fuck, dobro je. Idemo, opa, rebra. Opa, znači ruka mi se totalno izvijek. Fuck, da vrati se. Molim te. Ajme, opa, ništa pile ljudi moji. Ništa pile. Uzimamo jedan od najboljih alata u ljudskoj povijesti. To je čekić naravno. Ćemo ga lijepo ovako okrenuti. Opa, samo ćemo udarati po rebrima, opa, da, to je puno jednostavnije od one glupe pile, tako je primitivan način za skinuti rebra nekome. Još jedno rebro, ajde, tako je, to puštam sad. I sad ćemo napraviti što, skinut ćemo rebra, uzet ćemo rebra, bacimo ovdje, Bob, evo čuvaj svoje rebra. Sad ću uzeti ovaj pluća. Ajde, evo ga, imamo jedno plućino krilo. Tako, idemo sad drugo plućino krilo, opa. Mogu vam reći da je razina krvi koje ima ovaj pacijent, moj Bobby, najdraži Bobby, već veoma niska, tako da se moram požuriti, šta je ovo tu. Još imamo i bubreg ovdje, dobro. To je jetra, ne bubreg. Bubrezi su iza. Sad ćemo uzeti najprecizniji alat u kirurgiji, a to je skalpel. Tako je. Daj ga primi, još imamo malo krvi. Daj. Tako je. I prerezat ćemo arterije. Da možemo zamijeniti srce. Ajde. Opa. Zabao sam ga. Opa. Krvari. Ne, pacijent mi krvari. Ajde. Flick of the wrist. Tako. Dobro. Ljudi moji, dobro je. Samo uzimam srce, ajde, izvadi ga van, bacamo ga tamo, brzo, otvaramo ovu kutiju, brzo, još imamo samo pola litra krvi, ajde, joj, kako ću da to primiti, fuck, evo ga, ide, tako, i novo srce unutra, surgery complete, ljudi moji. Looks fine to me, I'm sure he will live. Znači, iskreno, baš ne izgleda kao da će preživjeti Bobby. Ostalo mu samo 177 ml krvi i trebalo mi je 3,5 minute da to riješim. Ovo je dovoljno za prvu epizodu, za početak ovako da krenemo. Tako da bacite like, share i subscribe ako vam se ovo sviđa, podržite ovaj serijal i naravno vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!